pini laki payara nilo bangso payar ni laki abang putin atum setami methanga paya phan manchipi ponsi kang hon lapen ning kang sampen asab vet setami kang hon asimbon kachipinang journey lo bangsor ni laki somindar adang long setami payar ni talon pon lason si Karbi Anglong ang kang pielong setami payar ni mesen pen talon pon paya kang hon aduya hoyawi paya kang hon jutlo pupi lapen paya kang hon tangka pen namat hayamat siabe lason si kedamtang Chris kebra pho aningkan Ana Jervis apai An Maria Jervis bang sopir thepen chi ode pen aphi asopi Ana Jervis bang apaya kang hon puthak man pi vek nang ji pura kedamtang Chris kebra troxy mate 1907 aningkan Grafton rong supi West Virginia longpen pai arani katalon pangcheng ponlo halabang so arni pen nang talon bom wang bom si pini Arni anabangke somindar adangalong an setami pai Arni talon pondo lason tak taxi pini Karbi Anglong district adangpi alongta pai Arni talon pon West Karbi Anglong district rong kuroya long kedo rong rupat baptism monduli long setami pai Arni kethi katalon pon ahut pima aning arong pen dan ki pia tuma phan arnam ing honlo hini akorin angdeng pitrok angdeng sosir kep along pen lang ponsi Roslyn taru pipen jume sen arnamalam thanpon halapu koilamati hawar Anglong ikpi Baptist Church along satami pai Arni mesen pen talon dunlo bangso katalon ahut maipu Samson ingtipen kachari pona mayalong monduli along kedoan apaya tuma phan arnam kardom bijia phan pura pastor kangbura intia hinpen arnam hir jumi hangpi lason tak taksi bajakrang Baptist Church alongta sami jebia kiling pi pensi mai chari ponpen bangso pai Arni katalon along ki hairong pharpensi arnam alam jumi senpen thanpon lapenan parta payatum anaphan nongi pajirpon lapasona pora hut ongdung atum methang apaya tu phan ka ching khon angthek paya phan aman pipen nongi chipi ponrenti news report Karbi Anglong live